Česká pošta si odpovědi a vysvětlí. Petra, pojď. Bu. A ešte ja som mala nápad, že by sa táto báska... Počkaj, ak má takto nejaké námietky, tak ešte povedzte, že to nerobíme. Pamätná bola tá veta, ktorou uviedli ste nás do reality sveta. Dobre. A potom by jednu knihu dal, nebolo to základ. Dobre, nie, no ste si knihu. What I was going to say, I don't know, going to do another way to go than where I'm going. Looking back, I didn't trust your boom, boom. Tick, tick, tick. Yeah. 5'9", Yo. I'm the verbal spit, Smith Wesson. I unload with 6 spit, the quick wit could split a split second. A bomb with a lit wit expression. You hear it tick, tick, then you test it. My saliva and spit, the split thread and the fiber and bit. So trust me, I'm as live as it gets. Everybody claimed it the best and they had the throne since Big is gone. If you ask me, they did. Ja vám nejdem hovoriť nejaké predpovede, hej. Ja sa s vami ako nechcem učiť, lebo mi to neprichádza, takže sa s vami učím, hej. Ja dúfam práve, že potom ako január už niekde na pivo pôjdeme a tak, hej. Ja sa s vami ako nejak neúčim, áno, ja vám len teda v podstate len ďakujem, ale nejak sa neúčim, dobre? Ježiš, ešte aj zo svadby. Peťo, to niekto. Peťo to točil. Aj, Čupková s Rudom. Peťo pije Aďu. Jano s Myškou. Jano. Keby si tam nebol. Motherfucking star, I don't battle no more. I provide the gun clapping round of applause after your show. Or we could go toe to toe, cause they calling you hot. Stepping around all your punches like that's all you got. Every day I'm meeting somebody and all of they peeps. Just shaking niggas' hands and show me all of they teeth. And these bitches I be patting their asses. They be all dumb and googly eyed looking at me batting their lashes. Rappers think Detroit niggas not as down as them. But since that I'm down with Slim that I sound like. Pamätná bola tá veta, ktorou uviedli ste nás do reality. Do školy musíte chodiť, to je fakt. Ako to, že vám rastú nechci veľká. Aj keď nie vždy bola s nami ľahká práca, že za príplatok 20 € sa to jedno by nevypláca. Nakoniec sme si povedali, už je ten správny čas, konsolidovať sa a mnoho ste nám toho do života dali a našou druhou mamou sa stali. A chceme vám z lásky poďakovať a touto knihou spomienok a túto knihou spomienok vám spoločne. Všetci vaši milí. Ako ma veľmi ďakujete. Bola som čo?
Dobre, ale aj tú zo Stučkovej básničku máte ju niekde napísanú? No ale im sa nepáčila. Ale vy ju pošlete len na Facebook, dobre? No super. Všetci ste tu, dobre? Áno. Okrem Nikol teda. A Joža.